July ni som pakwa ni lai ni sang ni som ni pathum ani e thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain du sangna chibai kan bu ka chau kan thenom Manipura kan zone ha thlak te le meitei te in kara in ti buena ra thlak tak thu thar kan ngai tha in kan thlir ho khat ta dewa ton trom chu Manipur buena lam yan hoi vele te ang Manipura zone ha thak tele meitei te in kara in ti buena wanga himna zonga Mizorama ral tlan lo lut zone ha thak mi sin khat le sang ni chuang Mizorama tuna hian anomekani July ni sari sang ni somni pathuma kangwai Churachandpur district Manipura zone ha thak tele meitei te in kana ne tinsat haukip kum somni pakhat mi New Zealand phai chu Central YMA ruam manangin neigrim silong thlenpuyani Central YMA foi tu te hne na tanga thudon danin kangwaya in kana hian kangwaya tanga kilometer khat vela hla a om zalen phai kuwa mi pahowin kangwai mi te an puya ne tinsa thau kip chuan meitei silai mu tong fuin a hliamani ne tinsa thau kip chu lamka dam do ina enkol ni in adar veilam a om bole a chuap veilama te silai mu atang ti mu ania Indigenous Tribal Leader Forum ITLF le Central YMA ruam manangin July ni som pathum khan Aizol phut thlenania Civil Hospital Aizola enkol zuani mun puizok pantura doctor ten an ronangin Central YMA ruam manangin nei grim panpui ania Central YMA chuan ne tinsat haukip le ama hruai tu te thlona ticket an lak sakbaka cheng sing thum an paya nimin pia khan nei grim thlenpui ni in Shillong Group YMA in an lo boi pui ani Manipur buena kal zela hian Congress Party hruai tu Rahul Gandhi chuan kaliamta inrini khan Manipur buena chungchang chu European Parliament a po soiho ani to nuwa Prime Minister Narendra Modi alangoi tlat chu na takin a soisel Manipur chungchanga sarkar phalana te du khoplowa soisel pho to tu Congress General Secretary Jairam Ramesh point sarkar lai pui chu adem ti a soi vele bok Rahul Gandhi chuan Manipur a boi meka EU Parliament in India tol chok in rel bolna an soiho to bok ma se Prime Minister chuan hemi chungchanga hian engma ala soi velo ti in hetila hian Bastille Day parade ero aman pui thung ti in Twitter a atalang Ramesh point sarkar lai pui soi selin kumsang khat zakwa somsari pasari January thla khan Well University economist lartak Richard Nelson chuan The Moon and the Jito ti essay lartak ajiaka graduate school zirlaya te tel ani nge Nelson chuan enga tinge technology a sang tak America chuan mihring thla a alon tir theilain khochunga mipuin harasana ato achin fel theilo ti in azot hei hian ngai tuana ati thuin tuna kan din munnen po ain mebel theni ati Ramesh chuan thla a kan lon theya amai ro chu mipuite harasana kan ching fel theilo Nelsona essay hi Indian version in chwa don taila The Moon and Manipur ti aniang ati bok European Parliament chuan ningani kalta khan Manipur chungchang soihowin tual chung boina thlengmeka India sarkar malak dan demin resolution an pasa India chuan no changle tin ram chung thil ani thule EU Parliament in resolution alo siam chu colonial mindset thlimthla ani ti in ademlet ve thung External Affairs Ministry thu puang tu Arimdam Batchi chuan India tual chung in rel bolna ramdang in rol hi thil hria thiam thailo top ani ti in na takin a soi selani Forum for Restoration of Peace All Manipur Gorkha Student Association le Liangmai Naga te huai hotin Manipur buena chungchang soiho na neania meeting chuan Manipura remna le muanna om le thuai theina turin Prime Minister Narendra Modi chu ni somral ma ngein Manipur hi tlo turin an phut Kanglang Tongbi West Imphal ni khato meeting a hian namle chisang sang ayo in mi za chuang an telani meeting a kalte hian in lungrual takin thuthung na an siama thlani chuang boina a thleng to chungpua
Manipur tlo mi lawa Prime Minister Modi a om thei chu mak an ti thu le Manipur hi tlo ngei tura an du thuan soi ni som ralma a Prime Minister Modi hian Manipur hi atlo lawani chuan he buaina hi ong san su chi in Burma Rohingya te chunga atiangin an thil ti tumreng ni in kan nga yang ti in thu chuan siamani Modi hian Manipur hi atlo wat lo chuan Manipur chuan Prime Minister angin an pom thei to lawang ti in a soi Chief Minister N Bering Singh chu CSO le stakeholder zong te nena in jong khom na meeting hoi hot wat tura an du thuan soi bok meeting a hian tharum thona ti re wat atul thuan soya kanglang tok bi chu munral muang an puang bok ani Forum for Restoration of Peace convener asang kasa chuan press meet te akomna Manipur buaina chungchanga Prime Minister Modi angoi tla chumakati thule Prime Minister laka alung oilo na hi asoi mitam tak thina le in le lo tlan chi san nga ya chung ko tam tak anom phana ani ti Modi chu boina tak tak zok ngai tha le vote tu nei chun zom du wanga boina chungchanga ngoi chu tlata apu meeting hian ku ki te po an digna chanvo hum him tura an beina konga tharum tholowa remna zong zok zel tu le an zawaya thana tu zong zok turin an chabok Manipur police ta chuan meitei lipun ho tu Pramod Singh chu pol pani in kara in huana chok chuak zonga thil ti le poi khoina thlen zonga chia pu in alaka criminal case an jiasak Kuki Student Organization KSO Sadar Hills Kangpok pi in meitei lipun ho tu laka complaint an thelu nuwa July ni riat kalta khan police chuan singalaka hian FIR an jiak luti sarkar thu chuak chuan an ta langani Kuki pol da chuan Manipura in peina na satak thlenga meitei organization meitei lipun baka arambai tengol chu boina chok chuak tua an puani Zirlai pol hian juni som pathum kalta khan complaint hi an thelu towa ni masela July tha a FIR hi jialu chau ani thung Indian Penal Code IPC section 120B 150A zanga pali zanga panga zanga parukle somthung pali na hnuai te thuboi sem sakani KSO in complaint an thelua hian sing hian interview aneina Kuki chu pon lammi Manipur leilung fa an nilo ti in a soya gun license nei te hena silai kale aman dan zir ti na meitei lipun chu ai nam noi ngei ti po apom thua soibok an state a boina chuak meka sarkar lai pui emo Manipur sarkar emo ai rol thuai lo chuan civil war a chuakanga Kuki te chu an inveng him theilawang ti te in a soi ni in atalang hetila hiam Pramod Singh chuan alaka FIR jialu ani chungchanga engma hriat tir ani lo thule ati boi lo thu asoi Manipura kan u naw tele meitei te in kara in ti boina ra thlak tak chungchang thu thar kan ngai thla in kan thlir ho nem to hle maya he boina hian remna kong ala hoi theilo ani ti po zoram mi puiten kan save kome he boina chungchanga hian nam le nam in ti boina mai ni lovin Christian le Hindut va in peina ani ti hi achiang le ani chu wangin zoram Christian ten rilru kan nei apoimo tak zet ani ti hi anu khanan kana soidoni Mizorama MLA in thanpui nei turin kan in bo saimeka he MLA in thanna po hian kan in dona chu BJP sangoi zon pui Hindut va tele Christian te in peina ani ti hi kan hriat apoimo tak zet BJP hian North East State anon target chata Manipur te Tripura te an la fel tua tuna hian Mizoram miron target leta ani hi kan Christian hi zoya min nia sumle pai development ram masona mathia manga kan Christian min noiria Hindut va lama min lak antum ti hi zofa Christian ti hi ashalo tam tak kan omtlat mai hi apoi tak zet ani tuna kan in than tura po hian Christian tele Hindu te in dona ani ti kan hriat apoi mo tak zet Hindu thopui du mai party kan omani chuan apoi tak zet he in dona hian Christian tele Hindu te in dona hian englam nge kan hoidon u nau du tak ngai tua chiang ro iram le inam hi mason na kan dua development kan du hausakna kan du chuti rualin chu aya poimo jok chatuanu na
Christian na lal Isu Krista hi kan sal pal hlawange o he kan rama in thlanna lo om tura hian Hindu tele Christian te in peina ani ti kan sia da poimo tak zat zata Christian te zalen taka kan la om zel theina turin eng party hian nge mala eng party hi nge kan vote don ko ran ho ten ring tu ten kan ngai tu awa poimo tak em